Manipur se ain di lei ain later labor tarabasu sarkar na esat to deba authority ai ne ko hai deba adugi kaidobagi forest gi lam mayam sing se kaidobagi khungi masing hingat pa kaidobagi si mayam sing se kai no hai ta de Manipur government does not assert authority ahong bakara lai matam dugi former CM la kan sida nang gi nang egi a reserve forest so kanu popi thaganu war on drugs to ka fazna to gani ko ain sini government gi lam evict to ko to bani khara pai khat la kan sida and political instability muka leba adu da mayam tora kansida when he tried to set the house in order mitop kanano haibadi ILP rule gi definition gi matungina clear oye aduna chandeba mi sing de mitop adum ta khre dana pabung very clear adu dagi fazana Manipur gi indigenous person define to birame mitop de masan adum leikhre adu tamna la kansida kobru gi khak kadobani thangjing gi peak of the secret site gido kari protected site secret site the lauthok kadobani lautho e this and that thangjing gisu phajana tora kan sida maitai centric ne na hai kreba adudagi kari thok ki ge hai tarabadi magi matam loi ka anoba sarkar la khre anoba sarkar la kan sida man adum muka paira kan sida kari tobadage hai tarabadi yengba yabase Chuchampur da ITLF ama semeba June 2022 da ITLF semeba kari gidabak tano hai tara adi Manipur gi chief minister maroina nongthombam biren se attack to ngai kanana kuki gi Paulin Lal Hokip gi magi right hand na ITLF pagin Hokip the chairman neba aduga kari hanglen pauzel are ga yana daba hanglen gi right hand amaduna ITLF gi montom the secretary neba si ani jina to neba matam duda zomi council budi zone ke ngai te na pai hi bane pabung moi budi matam du ke chief minister nongthombam biren ga mari phae pa sandang ka pi na phajana to ramme pa whereas alem khawte sisu yengo sarkar gi program sunna te pabung magi first time MLA chahi ma suba gi anniversary ne ba is that government program is that BJP program na cha de ba kamu nungsi na bra moi se yengse ba matam du ke chief minister duga aduga Manipur government gi jimdu Manipur government gi sunate chief minister gi scheme amane ba just department gi su kaino tai do ba gym open gym sabado adugi du sangha ga do ba da chat ke to ra kan se da kari gi thingbra ITLF na thing bane ba adudagi irang horak bane ba pabung na thambiram ba du facts ne ba facts don't lie ngasi adudagi hau thola kan sida Chuchampur da thola kan sida atai kampu pi more atai te they just go along with the tide in fact so they just go along with the tide tang ahum gi afternoon du da khulai pai ra kan sida thapi hoki badu da ke ne gi mi mari manga thola kan du da mai te da kapa da gi maram ojuna in fact se provoke oi hi bane ba aina justify to jaba you want te mapunsi da thangjau su leitaba ko sanabadi leba yai card khwai dagi masing kaino atang ba card leramba meitei singna ko nomei du kapa heisu heitana kari gi mullaga kari som da kap nang bai self defense to na bagi lakpra hai taradi Chuchampur gi adugi area gi du da thokhi ba pot ne ba kari gi matam du gi chief minister da sauba dagi maram oi ne ba kari gi no hai taradi matam du gi chief minister du na suspension of operation agreement se kaino dagi lotho e ba ke ne da jenare da lotho e ba lotho e ba ma ngame ba ek thale ko yaw de se di hen man le haye ba no yang instability yam to khre ya re no foreign origin su le hen ngame ba sentana lokho da bu tongan thamse ba number 2 any Kuki tribe have se Manipur da any Kuki tribe later da Kuki hai na tribe su later lon su later ka su later to ra kan da any Kuki tribe da lebi riba MLA Paulin Lal Hokip ga MLA le jama ni du saw ba ta ba ne ba now hosekin lakchani ba point di Manipur have faced these consequences because aran ba da history da toramba Kuki sing se moi ki consequences ki toramba aran ba pot mayam sing se yamna nusi na babung goina Manipur kan se haina laura ga lakpam ni sing bu kamai na infal gi tak thop ngam ino ba sidi moi khadrak madrak sana ba gi consequences ne ba adu oi tarabadi na hoji ko yengba ya ba se moi gi jaga du da moi na thapami ba tali ba jaga khar le ye ba adu gi jaga du da kan ba yae maram di kari gi no hai ethnic base da
justify kaya to raba su ngasi se pabu ferzol leram draba kampu pi leram draba officers mayam sing se kampu pi da dumping site oina chat loiba attachment DC office MCS kaya lebra MSS kaya loina ma kampu pi DC office da attach to raga moi thok pangam dreba enga nan DG na une chahi hum hin kre mo di salary khatang adum roll to we thabak su su to de jambu kampu pi hen dok pangam de non performing assets ta kre hai police officer mayam sing se aduna tak padi political convenience to wo oibagi maram oiduna district mayam pi haiba sidi adu gi oiram dre ba je adu ani de district du leiram dre ba transfer posting se muje karai da tham ga do ba thampham le roi ba now adu gumba ethnic base ta to ba khuding ma kuki ni haiba singma je kampu pi district da loi mak thalla ga leira ba meke di su chat pa ya da ba somda loi ma ya da ba adu oi tar ba di akhoi policy sing se akhoi manung masen mayam sing se forces mayam yam le ye ba manipur si sida ki manung si sida kari gi no ha ta de kuki gi forces se kari no kuki gi mitrang kuki gi magic se akhoi khangba ma thau tai ba kuki gi mar lan thok pa de gi mar se kuki de gi lap thok re kuki gi naga le ba de gi mayek sing na thok re thado ga le ba de gi thok ke to ba ngam de anda khatang na to ba ngame aduga zomi laptop kre maiti laptop kre adu di sigi se vicious amuka naga ga amuka hode vicious cycle se da ko aroi ba leita na cycle se da kuki gi ming se da lan adum leige ni ba manipur da adu se crush to ba mathau tai se thak ba mathau tai ba oja ma kendal lak se hojik chatharagliba koi economic blockade che koi tongan ba maitei kuki me 3 dagi torok pai rangi adu masida maitei kuki khakta natana hojik se tangkul amadi naga amadi tongan ba koi furu phara jo makoi jo koi soksal lagli adu ana lakcharing su jama keno jama ke machi as leadership amo ene machi kamane di yengbiningi makoi na chatharagliba koi economic blockade amadi lambi da thingbagi amadi any XYZ haiba dare makoi na tawning ba tawrok pada koi sarkar jena dum yenga dum leiriba madu tawganu asiba yaw ne condemn tawi haiba gumba amadi hojik naga gi ichinaw taruk tamthina happy khraba amadi koi gi jenims ta makoi gi asiba hakchang loduna su leiri masida lakchani bese makoi si kana no haiba si identify to ngamaroi dra amadi board daylight ta bokta kuki ne tawning mo ngdal ara kwa gari di poche chingdara mai thadok pa amadi maitei hability naga hability any mokone nuai taba leiri masi koi leiri sarkar sina jo haiba tare dum yenga dum leiri bra mokoina sponsor tawri bra ha done tamon nan don thambira masi gi mong da haiba tare masi gi forma me ra lakoi mong ubi se kamaina thambiningi masi economic blockade se no magi surga saba koi civilian amadani hena masi wa si khara hen ga bo so mali amadi lengak sina una dum leira dra tamon gi masi kamaina thambiningi sigi yamna kaino oiba habitual haitare manipur gi damakta blockade to ba haibasi sigumba threat to ba highway blockade gumba to na ba se shut down the threat to na ba haibasi di mapung ana chahi chupna to ba ngamba jati sunate just thodok ma tho adi tire puthok kani lambi da mai thagani or mai thaba yaba ma yum mai thaningani adu gumba natana resentment hai tare mai de kuki oiro naga oiro meite oiro manipur gi na kaino oina hausa gi oina lakre ba egi mizoram gi marup ama thado hun festival la pa kanda pabung khoina su khangbiram kani manipur se ground lampak ama thammo kuki oibe yai naga oibe meite oibe yai no hek sound bo kanda adu noi na mai thaba ya ba sing du gi lampak tu da pura ga du da mai thawo lambi sorok se swai sina noi thola mai thawa khol ba se to wirano jantar mantar gum do na ama mafam ama lampak ama se kaino ama mai thaba ya na ba gi mafam ama sin gro natrabadi manipur gi kariban or kaino gi resentment hai tare ko pen de ba phongdo pa gi style se yamna violent oi man kre hai na yam disturbing oi ram ke hai na ama di pan biram me ba ai kaino ma lak chage manipur hai ba lam se yamna nungai ba lam ne leibak ki ming ne leibak hai ba siri schedule of land hai tare ko area east west north south leram gani manipur hai ba sidi east na more hai tare kamjong west na jiribam south na bihyang divai hai tare north na mauget ne ba sigi lam se 22,327 square kilometer ne ba manipur is the name of a land having a
area specified over area lei jai ba sigi lam gi manung si sida flora fauna sing kari kara su loi phange ba ko now sigi manung si sida yamna mru iba se mi hai ba se lebe ba mi hai ra kan sida matam amada kana kana taram gi du yamna chat la roi se but manipur hai ba manipuris hai ba manipur gi mi yelho mi hai ba se leye ba sei sida number 1 da hanadi kanano yelhomi kanano yelhomi nataba kanano indigenous kana indigenous oidabra kanano native nataba haiba yamna debate leiram me ba but hojik sigi specified oiriba area gi manung si sida khoi loin Indian citizen India gi lam oirabani na losil labani na Indian citizen ne ba sigi Indian citizen manung dasu yelhomi haiba original inhabitant haiba adugi di legani ba adugi du karmaina define togani haira kansida Bengal Eastern Frontier regulation la Manipur da 2019 da la kansida adwai gi mina taba singse changge haira badi inner line permit kaino pass logo do bane haye ba inner line permit pass kana kana logo do no haira kansida yellow mi haiba aseng ba Manipur gi mi do identify to de ba yadre ba define to de ba yadre ba adu kanda Manipur gi inner line permit rule kaino guidelines gi rule 2022 gi matungina indigenous person haiba se Manipur sarkar na fazana define to bi khre ba number 1 da meitei hoi number 1 da meitei mitei number 2 da meitei pangan number 3 sida recognized scheduled tribe haibane ba adoi tarabadi Manipur se zati broadly classification se zati oinadi kaino scheduled tribe se kunthra humdoi ne aduga meitei pangan do di kunthra manga ne ba adubu ei lakchaning ba point di aina lakchaning ba point di chingtam hai tarabasu ekhoi se how me ko weba how you me hai bene ba ching me hai na hai ba myam sing se now Manipur se India ga samnaraba matungda khwaidagi hojik maro ina meitei na khwaidagi India ga samnara kanda sauba hai tare categorization sineba kari categorization no hai tarabadi scheduled tribe hai ba matholak pasineba sei sida 1951 part C state gi notification scheduling sida meitei or meitei pangan se yaudre ba adudagi any Kuki tribe yawi any Naga tribe le yawi or any Lusai tribe si ahum se group to rame ba kaka collector commission lakpa matung duda Manipur state government gi recommendation gi matungina Manipur gi scheduled tribe se list se han ahum gi grouping du 1951 da backward class commission gi report ga state government gi report gi matungina 1956 se sida how many sing sida kun mapan 29 recognized scheduled tribe se lakhre ba si to na kan sida parliamentary gi debate matam du gi first outer MP gi risang kaising sena sidi yaning de haibane ba sidi Kuki chat khre Naga chat khre Kuki mutat khre Naga mutat khre haira kansida the then Union Legal Affairs Minister Pataskar na haibane ba no Kuki mutat panate Naga mutat panate masa gi zati gi mafurup gi mingduda ekhoi phajana record to khre haibane ba Kuki haiba Naga haiba se generic ne ba ya common ethnic name amane ba togadabu sei sida kari thokke hai tarabadi thadon na leikhre marna leikhre paite da leikhre tanghul da leikhre du lera kan sida no issue na leikhre ba now India ga samnara kan sida scheduled tribe hai ba recognize scheduled tribe khuding makka hoji kaino gi meitei pangan se si category ahum se indigenous person ne ba ILP gi matungina adu gi mi sing do inner line permit di dakar leite Manipur da chatho chaksin se da problem leite adu na taba makhei sing se inner line permit dakar leibani aya ba Manipur da changge hairabadi aya ba logo do bane haibe sine ba now until 2019 2022 gi leitingai mamang du da Manipur gi yelhomi indigenous person se sarkar na define to ki ba specifically leiram de ba adu matam du da khatna ba yai nang yelhomi nate
nang oi de hai de khatna ba ya but hojik ke di settle oi khare ba sigi definition se kana na su challenge to ki ba di leite ba to go to bu adu gi du da definition du khetang specific oi na define to ningai gi damak ta thado oi tar ba su 1961 gi mamang da lega do ba recognize scheduled tribe oi tar ba su maitai oi tar ba su 1961 da lega do ba hai bene ba 1961 gi matung da lak pa mi sing du thado oi ba yai anybody oi ba yai ba ko ado oi tar ba di 1961 da lak pa mi ki khuding mak sing se moi kaino indigenous person oi roi hai ba mek sin la thambi khre ba now sigi manung se se da ei lak chaning ba point di isona mi hai ba se masa gi jati leira ga se me ba sigi marak se da manipur gi yelho mi gi marak se se da kari lake hai tar di masa gi jati khang de ba mi leira me ba adudagi kari toge hai ra di moina ei thado na te thado na ei chande hai bane ba adudagi kari toge hai tar di any kuki tribe hai ba se moina propagate to we ba kari lon ngang ba thado gi lon ngang ba kari phi set ba thado gi phi set ba kari sagai thado gi sagai karai de gi lak pa burma de gi lak pa kari gi kuki gi burmese kuki refugee mo ko oi ba 1967 da oi 62 da oi ba yai 1988 ba oi ba yai 2021 da oi ba yai lai hoji su lai pabung burma de gi dum lai kuki dum changi that means sei se da narrative gi wanate maintain na kuki bu kaino to ninga gi narrative gi nate ba aina hajin ba point di 29 original tribes to masa gi lei rabane ba based on language and culture now adugi matung du da ei thado du na ei bu chande hai ra kan se da moi oi ba khara na any kuki tribe se manipur da se me ba kamai na sen ge hai tar ba di thado gi bible bu mun ba thado gi lon bu mun ba adu gi thado kuki na kot na dai tar a kan se da to bu ne ba adumain to du na manipur se da problem se kamai na lakke ha ding si kuki CSOs kuki hai ba khudna khushi rashi to ba ya ba se karai da hoge hai ra di hana kuki hai ba le ram da ba du kamai na changge hai ba du tak da ba ora nei na da ba ya da ba ma le ye ba confusion adum le ki gani ba maram di adu gi pandam du phangni ngai gi da mak ta moi kari to hi ye ba church lingkhat le kuki christian church kuki baptist convention church lingkhat le ba ko imphal da le ram ko moi do Number 2 is the Shu militant KNF KNA do the more than 40 plus later meko adu ki mathak to the kari chieftainship village authority adu da later meko adu mathak to the CSOs later meba adu mayam du pulla kan sina thado gi population mayam sing se nongme gi maton du namsela kan sida thado gi history mayam sing se thado lan haiba sibu British gi mathak ta koina lan taba maram di manipur gi independence do British na thugai ba gi maram oduna he koi di maharaja gi wata ga do ne haina manipur gi independence ngang na ba to baram do hojik di kari haige kuki war of independence ka haina kuki na separate gi country state gumba tan ba gum do na sando kare ba hojik se adu gumba mayam sing se historical mayam sing semjin sajin to ra kan sida ahoi khang hau da ba matam du da yamna unfortunate incident se naga gi political struggle adu gi su amuka lakpa adu da gi meitei as a larger manipur gi khwai da gi kanningba as a meitei na kuki hai ba se yamna thajaram me ba adu da gi hoi humanitarian ground da to biram me pawong hoi na khangbiram gane to gadabu adu kana kangbu no hadi thadong ngak tane yamba adu kuki na moi gi ningthung na namba gi damak ta meitei lal hoba naga lal hoba muthan ningai gi damak ta indian mercenary oina yawba da gi maram oiduna adu gi su meitei so hatle tampa gi valley base insurgent rum talthok ningai gi moi fasal saruk yawbune adu gi ngasi phawda india government na moi sida leniency adum leibase adu gi mathak tu da kari naga gi lal hoba muthat ningai gi damak ta mercenary oina lalhoba singse sizin nei ba now adu de kari thok ke hai tarabadi yamna khudung thiba se naga gi political gi struggle se la kan sida manipur kai ga do fifa manipur gi integrity so kan sida khoi gi meitei ga kuki na reaction pi ba kan se sida kuki na khudung chaba lo ho khre kari no hai taradi manipur da kuki leite ba singdo 2002-3 da ne any kuki tribe hab se happe ba meitei does not know the impact
any kuki tribe hai ba jati se ison na sem ba jati na te ba ison na sem ba jati di thado ina lekhre ba thado ya ning drabadi masa ki jati ma leram gani dana ma oi ba yai tangkhul oi ba yai ma oi ba yai paite oi ba simte gangte oi ba yai ba adu masa ki jati du khale ta bi da Maitai develop to akan sidang sai hai riba power do church ne naron ne kaino mayam sing se moina power do paira kan sida any kuki tribe se hap khre ba adu mathak tu da kari 2005 ta army na adu kari moi se kaino pibi khre ba su army na su se pibi khre su mathak tu da defense na Canada pige home convince to home na Canada muka convince to state government da kamai na MP se si se pabung khoi ni su am experience oi bena kai to bagi hade matam du da hol humang kim gang te se akhoi meitei sing na kahan bne ba adu kahala kan se kai thoge yam thuna kai no election lak pa dagi hol humang se kahan khre mu ka NCP da adu dagi hol humang se kara kan se 2004 MP election si da ngasai ma kai manipur integrity gi matang da kuki gi khadrak to at the peak ne ba du matam du da kuki gi khadrak to yam na wang ba matam ni na meitei ni se thajar ru ba du gi sarkar na kai toge ge hai tar ba di hadak ki sarkar na BJP na to ba kari style do kari no hai tar di BJP da ticket thadok ta ba center da su state da su lenga paina BJP da ticket thadok ta bi da alliance ama same aga Timothy Jimik da NPF da tora kan ka bangam da bagi style du na 2004 da hol humang se Congress ki sarkar leina matam du gi former CM kaino du na ibobi du na kai toge hai tar di hol humang du oina support to ba adu da gi mani charan na mai oina kai ba 2004 da now lajning ba point di ena hajaning ba point di bab ta se hai bene manipur macha mayam aseng ba truth aseng ba du ngang dra ba di kamai na khoi shanti phangani ba aseng ba du da ne ba the truth shall set let you free hai ba do achum ba du na khoi bu khanga kan si da khoi shanti phangani ba aran ba yi kaino du da narrative du da ya roi ba now adu da gi ngam dra kan si da sarkar na congress sarkar na kari toge kuki gi full support phang da ba ya de hai na su se congress gi MLA kaino gi thangso baite MP kan ngai gi damak ta 2008 August the state government se yausil leba justification di MP gani khoi na mi phawa kan da army na kan ba du da army khoi class lak pa du da they may have various justification but Indian army su kap ta ba Manipur police su kap ta ba mi do kari gi suspension of operation do togo dobra kari gi no hai tar adi moi gi kaino ne mercenary ni na moi na nungsi bi bagi to ne adu kari gi state government sa kam to bra hai tar abadi politically MP election 2000 kaino gi 9 to the February March to the thangso bai te ka ni ngai gi August to yingoba September October November December January 6 months before MP election to the thangso bai te kan ngai gi damakta tampak gitu 7 constituency gitu congress gi 8 tora ga loire kuki da pihal lage yare phare haina arrangement tora kan jena thangso baite se tamani ra ka bane ba karigi suspension of operation kaino to bi ngai gi damakta congress ga kaino gi nexus ne ba now ena lagjaning ba point di sineda kuki gi political achievements number 1 any kuki tribe phangkre number 2 su phangkre ba kuki political solution se si hen lai te ba kari pi ngai le bra hojik de du gi maram oiduna moi je kuki hai ba khoding mak sing se vote ta ngawe ba okay mokoi gi last vote ta ngawe ba mantri phang ngai gi ta ngawe ba matam du gi congress gi top shot phungja thang ton sing la kan sida Saikot constituency dagi tiyan hokip laga na mabani competition to neba mantri di ni piba yada bagi ama khatang piga do bodi na zomi ga paite competition to ra kansida kuki na maite bu threat to ningai gi damakta kari toge kuki state demand committee ama potho eba kari gi no state tan bagi na teba somda kari maite da pressure tactics pi ningai ne adu da kari toge mantri di animak piba yada na phongja thang di at the peak of the kaino gi hold badagi congress di loyalists ama oina thok pa yada bagi maram oiduna congress gi president tn hokip da pisilap pa neba adu mai na adjustment to na bangak neba now akhoi na kuki supremacy haija ba se kari no hai tara badi akhoi na khagman badagi to khi bane ba there are two things
two significant things that came up in the last 1 week. Number one, PS Hokip do KNA, Kuki National Army, arm wing amana, disown to eba. Such a mighty KNOG Supremo PS Hokip do, magi arm wing parent mother organization amana. Mase ko leader luching ba withdraw high ba. This is very significant Manipur gi kaino sida crisis sida. Number two, ZRA gi da kaino toraga support toraga Vice President Kelvin haina support toraga ZRA gi thanglen pawbu takpa ex minister senior politician hanghanlen sinangasi thanglen paw gi da mayum da chatlaga apologize the way hai na moi yasin na bagi da makta ma chat leba hai badi ai na lakchaning ba point di fazana thamse manipur prajan bhab tamin na se manipur se ain di lei ain later leba tarabasu sarkar na esat to deba authority ai ne ko hai deba adugi kaido bagi forest gi lam mayam sing se kaido bagi khungi masing hengkat pa kaido bagi si mayam sing se kai no hai ta de Manipur government does not assert authority ahong bakara lai matam dugi former CM la kan sida nang gi nang agi a reserve forest so kanu popi thaganu war on drugs to ka fazna to gani ko ain sini government gi lam evict to ga to gani khara pai khat la kan sida and political instability muka leiba adu da mayam tora kan sida when he tried to set the house in order mitop kanano haibadi ILP rule gi definition gi matung ina clear ore aduna chandeba mi sing de mitop dum ta khre na pabung very clear adudagi fazana Manipur gi indigenous person define to birame mitop de masan adum leikhre adu tamna la kan sida kobru gi khak kadobani thangjing gi peak of the secret site gido kari protected site sacred site the lauthok kadobani lautho e this and that thangjing gi su fazana tora kan sida maitai centric ne na hai khreba adudagi kari thok ki ge hai tarabadi magi matam loi ka anoba sarkar la khre anoba sarkar la kan sida man adum muka paira kan sida kari tobadage hai tarabadi yengba yabase champur da ITLF ama semeba June 2022 da ITLF semeba kari gi dabak tan no hai taradi Manipur gi chief minister maro ina nongthombam biren se attack to ngai kanana kuki gi Paulin Lal Hokip gi magi right hand na ITLF pagin Hokip the chairman neba aduga kari hangkhanlen thanglen pauzel are ga yana daba hangkhanlen gi right hand amaduna ITLF gi montom the secretary neba si ani jina to neba matam du da zomi council budi zone ke ngai te na pai hi bane pabung moi budi matam du ke chief minister nongthom biren ga mari phae pa sandang ka pi na phajana to ramme pa whereas alam khawte sisu yengo sarkar ki program sunna te pabung magi first time MLA chahi ma suba ki anniversary ne ba is that government program is that BJP program na chade ba pamuk nungsi na bra moi se yengse ba matam du ki chief minister duga aduga Manipur government gi sarkar jimdu Manipur government gi sunate chief minister gi scheme amane ba just department gi su kaino tai do ba gym open gym sabado adugi du sangha ga do ba da chat ke tora kan se da kari gi thingbra ITLF na thing bane ba adu dagi irang horak bane ba pabung na thambiram ba du facts ne ba facts don't lie ngasi adu dagi I ho thola kan sida cho champur da thola kan sida atai kampu pi more atai te di they just go along with the tide in fact so they just go along with the tide tang ahum gi afternoon du da khulai pai ra kan sida thapi ho ki badu da ke ne gi mi mari manga thola kan du da mai te da kap da gi maram ojuna in fact se provoke oi hi bane ba aina justify to jaba you want te mapunsi da thangjau su leitaba ko sanabadi leba yai card hwai dagi masing kaino atang ba card leramba meitei singna ko nomei du kapa heisu heitena kari gi mullaga kari som da kap nang ba self defense to na ba gi lakpra hai taradi cho champur gi adugi area gi du da thokhi ba pot ne ba kari gi matam du gi chief minister da sauba da gi maram oi ne ba kari gi no hai taradi matam du gi chief minister du na suspension of operation agreement se kaino da gi lotho e ba ke ne da jenare da lotho e ba 22 ge ma lotho e ba ma ngame ba e ka thale e ko yaw de e se di hen ma le haye ba no yarang instability yam to khre ya re no foreign origin su le na ngame ba
center na lokot the tongan tham seba. Number 2, any Kuki tribe have say Manipur any Kuki tribe later da Kuki hai na tribe su later lon su later ka su later tora kanjida any Kuki tribe da lebi riba MLA Paulin lal hokip ga MLA le jama ni to saw ta ne ba. Now hosekin na lakchani ba point di Manipur have faced these consequences because aran ba da history da toramba Kuki sing se moi ki consequences ki toramba aran ba pot mayam sing se yamna nusi na babung ko na Manipur kan se hai na law ra ga lakpam ni sing bu kamai na imphal de tak thop ngam ino ba sidi moi khadrak madrak san na ba ki consequences ne ba adu itara ba din na hoji ko yeng ba ya ba se moi ki jaga jaga du da moi na thapami ba tali ba jaga khar le ye ba adu ki jaga du da kan ba yae maram di kari gino hai ethnic base da justify kaya to ra basu ngasi se pabu ferzo leram draba kampu pi leram draba officers mayam sing se kampu pi da dumping site oina chat loi ba attachment DC office MCS kaya lebra MSS kaya loi na kampu pi DC office da attach to ra ga moi thop pangam dre ba engang nan DG na une chahi hum hen kre mo di salary khatang adum roll to we thabak su su to de champu kampu pi hen dok pangam de non performing assets ta kre hai police officer mayam sing se aduna tak padi political convenience da to wo oi bagi maram oiduna district mayam pi hai ba sidi adu gi oiram dre ba je adu ani de district du leiram dre ba transfer posting se mo je karai da tham ga do ba thampham le roi ba now adu gumba ethnic base da to ba khuding ma Kuki ni hai ba sing ma je kampu pi district da loi mak thalaga leiraba meite di su chat pa ya da ba som da so loi ma ya da ba ado itarabadi akhoi gi policy sing se akhoi gi manung masen mayam sing se forces mayam yam le ye ba Manipur si da si manung si da kari gi no hai ta di Kuki gi forces se kari no Kuki gi mitrang Kuki gi magic se akhoi khangba ma thau tai ba Kuki gi mar lan thok pa de gi mar se Kuki de gi lap thok re Kuki gi naga leibadagi mayek sing na thokre thado ga leibadagi thoke to ba ngamde anda khatang na to ba ngame aduga zomi lap thokre maiti lap thokre adu di sigi se vicious amuka naga ga amuka hode vicious cycle se da ko aroi ba leitana cycle se da Kuki gi ming se da lan adum leigen ni ba Manipur da adu se crush to ba mathau tai se that ba mathau tai ba sidi that ni ngai gi damang se da kari to ba mathau tai hai ta rabadi akhoina yamna maru iba luchingba leader singsina maru ina tampak da lebi riba imphal se da lebi riba CSOs mayam singsina akhoi kup na development mayam singse yeng da ba ya de ba akhoi fajana yengani yengsengani yengro tung su da kari to ba ya ba da gi haibe se akhoi yengba mathau ta ba ne ba matam gi lakpa politician singsina nak gi convenient or pham gi just sustain to ningai gi damak da to man duna ngasi se akhoi kangkong loi chai ra kan se da papung na ngasai su oro eketi oro te oro mayam singse yengbiyo ba ta sengna di sigumbagi victims se akhoi Manipur praja da tae ba people will always be the receiving end ado oibagi maram oiduna khara makeup thok akan sida Manipur praja singse akhoi 21st century da lerabane who is Manipur know your Manipur who is non Manipuris simayam singse akhoi khangba ma thau tai mai tam sage okay mon jam ai mathang last round lak sage mathang ji ai side uja ma khela lak sage uja Chief Minister na khoi tarik nipan da makal ro khoi relief camp da hai batare masi chat kani na thorang li bisi khoi si positive way da khoi yengba ya bibra khoi relief camp da leriba IDP singi awa ba sitang wari chana ba kari leite ha ba tum chat pagi mami mu oi dori bra na traga khoi naga gi hai batare naga gi misam taruk tam thina halaki bagi thodok ki wafam si na thair makanda IDP singi oi ba khoi kari leite ha ba yengjam gi khongchat oi oi dori masina kari solution kari porok ba ya bagi mami ubi bagi kamana di thambi ne ngama ken last round one masida Chief Minister da plan do itinerary plan leram batarabadi hanasu makhanda marak chal khrabane odi ki se ma gi suma gi plan tum lekhi gani adubu yaning ba yaning daba adum lekhi gani adwa gi matang gi duda odi ki se so far aduna tak padudi kainoga naga gi kambuna Chief Minister gi steps initiative mayam sing se accept to dri haiba gi mami ama phongdok chai egi wakhanda adubu maru ina kampu pi da nemcha kip gen ga
Kuki National Front gi naharon mayam su non su du da singna loinama unified command na ne kaino bu chief minister bu okani aina ko ba haibe sibu kari separate administration lauthot robadi ki he hai da ko adugum basu yamna thingnai sina takpa budi mo yi wakhan da di chief minister du da chatlaga kari confidence building pura kadoba kari lebra or just magi tenure short sting si sida handa ki si sida ko chat laga lo yobang ami haiba du utpagi khatangra haiba di impact di hoi confidence building ama oina di chief minister chat padi pai but adubu magi deputy chief minister do imphal da lapa sungam ngam dra kan sida manipur gi imphal da ko thokpa ngam dre kari hoi chume ko thok pasu sungam ngam de wasak su lo do bani na lapa sungam moi kari gumba lapa tar basu nahak lapa tar su nahak hangani ba le oi ba dum hangani ba whereas adoi tar basu big question se highway hang do kani hai na lau thok pa ya e ba per lau thok kra ge minister of home affairs ga inare adu matung da kari even the peak of the president rule even at the kaino gi highest level home minister gi level power announce ora kan da chatna da ba pot ne ba now hoji ki di namdi long da Imphal West da hai tare ban khara to badagi moi we are already separated from Imphal Michael Nangkhoi bu thado bu kuki natrabadi Imphal da chatlo ne meite na noi bu hokip macha ne hingna thamgadra haina torambane akhoi thona leiduna isona chanbiduna manipur gi namakta thawai hakchang kakthak kathoke haina pabung khoi ga tora kanchi da akhoi la kana meite na thado bu sam ama phausu ta handabane ba meite gi di toganu hairabadi mandate lebidiba kokomi amuko fox arambaina hokip oirabas manipur gi damak lepane thadoni hai tarabadi illeba e koi chat chatle dana maning mamang karem kanamta security duda lete chatleba adudi yare phare free movement pirani haire seba kuki na lauthok kan chief minister yumnam khemchan gi khong chat hek matung duda yam phare moi gi kari condition terms and condition to bra khoi khang de pa ko adu chakra seba kanada daipu gani ba mi ama hek khudong cha thiba ama hek ama tho kan chida ekhoi adu gi marak tu ekhoi yaude adum singdo kani ba ekho kanana risk lo gani ba si kuki se ngasi di thado ichin naw jing sida la kan sida 15-20 lakhs meitei population marak sida pangan su yaw ba te naga su yaw ba kari thok da yamna meitei khatang na te ba marak sida phataba yam yawe da naga gi pangan gi te gi su sina ekhoi bu eibu sokpa ya ba thado ichin naw te le ba myang sokpa ya ba adu meitei na risk lo ba ngam me ba kuki gi di yare phare nak letin na PS hokip da taina rese as ibungo aidi phamsu lothok khrabane aidi kaisu khut yaude muk haigani ba dur kanana toba who will take the responsibility of kuki gi leader kanana bhap tan lejra kanchida law and order su phaba sunate police army na adu kanga do sunate yam luwe ba adu gi maram ujuna toba mai mahejing se just nahak ki political gi kaino gi yengoi se ba isama BJP da yawe aina BJP yamna ningba mi amane but manipur hanna kan ge haina thola kanchida BJP se side da amada thama kanchida manipur gi waroisin gi damak chida aina work to ki bane ba hayin kon election la kanchida fairly competition to na se adu budi kasu kai de but hoji luri ba se shanti kamai na halakani manipur gi misunderstanding mayam sing se misidentification mayam sing se kamai to gani do to na se haibane ba hojik su manipur gi chingda khwaidagi meitei khwaidagi taba chu champur manung da zomi gi area ne zomi na ne ba meitei gi lam mayam takthok pase adu meitei du da hanninge hairi zomi ga wari sana drabadi kuki ga sana ra ga phangadra hanba ngam gadra ngam moi ba adu di zomi ga engage to na batai noina yum bom da mei thaba mayam singdu NIA da sinno case haiba ama or don't forgive to khoi halage no shi to hai ba ma se ani si marak sa ama oi ka do bane ba now sikti aina wazar ise te kem na te ba position se lakani loi gani ba matam du gi chief minister nong thomam bi matam loi re anuba president ru lai loi re ho khem chang gi matam lai loi ni amuk ama lakani loi gani adubu leiminaga do manipur macha mayam sing isor na simbiri ba lam mayam nungai ba mayam je kamai na coexist to gani hai ba adu khatang gi wane da
adu lakpa numituda akhoi Christian ama oina akhoi nasu pabung nungai na isor da ninga ga prathana toba nungai gan ni ba na hojiki adwai gi matang du da aina last ta thamjaning wase kuki gi indefinite bracket shutdown to numa to jasnu noi toraga dum lai sidi kasu kai de ba but noi gi leader kana noi khoi ga ngang na ga do ba noi gi leader du potho khoi ngang na ge amaga responsibility dialogue ba ngam ga do ba mai te gi di leire kokomi mu ko fok sanam bai leire naga gi di UNC leire yare pare thado imp leire zomi council leire mar gi marin pui leire ba kuki gi di kana no tholo ba thok la kan je da khoi wari sana se ba adubu responsible oi ga do ba mandate pai ga do ba jo champur tho tho kan de khoi khang te risi kan da kan de khoi khang de amada som da mi phak akhoi khang de hai ga do ba mi na ta ba mandate oi bi ri ba kuki gi adu tholo pa matun da wari san che mai tam che 다가 자리 오자